Aduh. Apa ya, Mat? Arek. Tajam dah ya, Nang. Bedes lebih tajam itu Bang Mat. Apa jinang? Iya. Mong kroking tajam mare dia. Selok paling kung karo kon. Tapi mangria. Selok tere ate. Lo kan kon lere bertampen nah. Tapi mun lo kan ate, ada tampen. Ngernang. Makita ajak mo bijak apa entah aja. Hari ki awal. Ki baru mulai. Palagi yang tak tahu kakek ageng sehari. Lagi bener nak ageng sehari. Lagi tang maksudnya. Awak tang are Roma tuh karat. Kok tak tahu saya kunci. Duh, tuti akal ji saya yocol kaki. Itu ini mah ya rokok bayar. Ayo. Mumpung banyak rokok deh. Satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua aku sayang ayah. Tiga-tiga sayang semuanya. Satu, dua, tiga jalan masuk surga. Oh. Tak masuk ke kang bibir. Tunggu dulu. Pak, apa? Bapak, emak, pak, apa? Maju rak berdiri ngatuat nah. Tak iya. Mungkin dari toko beri ngacarok. Mayu. Ikan kaki nengi budian dia. Polan tak ngibare. Mun berdiri ngacarok kemarin apa can kok senyandek ke. Mayu. Ini kada mengada kakek. Engkau tak percaya sekali kau can kakek. Pulang sapun sengala besen nak karena mung kroking apa apa can kau. Tinggal pada tengpah burun santan mesweda balap. Nang budian. Kayaknya warna rokok kan pas ada covid susah ketibi dan di bini pak apa jangan siapa suat-suatan apa kan aku nggak bergerung nah gue toro dah dan di anak boleh nih sergi ya tuh entar dulu sambil nyari kopi. Kenapa lagi Jong? Berapa kematuan? Aduh Pak, tuli Pak, besek ning dunyo Pak. Tiku kira. Aduh Jong. Aduh teh lu nak. Teh lu yakin lagi naik ben kok dulu. Nang dulu. Ayo Jong, ayo Jong. Ayo Jong. Ini Jong. Berapa teh? Ini ada reng. Tangan nang bergelunyok PC 500-an. Duh, udah ngipasik ngerjot boy. Ya kok kak tuh berkak tuh ngibare re. Aku berdiri ngacaro. Enggak mat, cek nyaman renta kerjot mat. Dan nak sekero panik do Euro. Dari mana condong? Tak sakit gerung ni. Enggak Kak Nang. Mi atuan kaki lemon tak sakit. Jongko iman pesen niatnya kebeli cocon bingko. Udah kakek cong dong. Pak kalau yang tak kerja kita tangguh. Mat, kok sudah kerja di luar buah dan kota tekan ning gerung nah. Dan kita kota aja. Beda apa ya? Macam apa beda duat ki, Bro? Ada lelobar. Musik lemate kayak joget ta. Ya serapa pasti udah ngucap ada iya.
Emang kan saat waktu gelo kaki anyar datang. Kita iyo nang parang goreng tar kunjungan dua. Munda amin dateng. Goreng tar ngakan. Mayu. Mayu lah sabi. Mayu ke rumah gue ngopi. Montos ko lu bentar ngopi. Engko noro. Mulai gila kok tak ngopi. Menurusan kopi kaki bahan ngado. Apa iya harus Ayo. iya. Aduh kopi na kalat. Oh iya. Telu kok ngala kopi ya. Itu nyeding Pak. Ini tabu Pak. Iya jalan. Pak. 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 Kami ada pule nanti kumpul. Ima ayo kentar gue. Ayo, ayo. Ayo. Duh, dia agak kimi bawa kopi di. Yang kok mentaduk kopi naman tak happy de iyo. Kunjung mung kakek. Oh, tak kepakro ngesen na kopi. Pakai ayo. Pak. Pak. Kemepak dia. Pak. Berapa Jom? Kok tabu sakit Pak gara-gara kena bunyi besar ini ngatain. Aduh palang mon setia. Mayu Bu, entar ke Pak Dokter. Berapa teh? Mi bahat boleh. Tangan anak tabun sakinan, tak kira teglunya pesero Pak. Terus ada orang mau jadi. Sambil ke Pak Dokter. Gimana pas makan? Sore. Ada apa ya? Enggak teglunya pesero Dok, cek kaki Dok. Oh iya kena. Kayak cek ah. Kedung. Oh. 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 Aduh. Duh bayar ya. Bayar apa Dok? Ayo tidak bunyi nah. Ramunya ya dong. Iya saya lemah. Berapa ramunya? Minta di kemana dong? Selemar wah. Iya. Kalak dari au ancep Lemah. dia Lemah. Nah lemak. DJ nampas DJ Iya dari leman tuh gua mati kemarin Ria. Ya berdopet. Ya obat tahan sakit. Ya nitrat. Ya vitamin. Oh iya Dok. Sehari berapa kali deh Dok? Telur kali. Oh, sekerangkong ya Dok. Iya. Ya Jong, pilih nom Jong. Mari kasih beres. Pilih jadi dokter ore Pak. Iya. Malah pas tulen nom. Kentok gitu. Gue tabu Pak. Wala kau sekali. Ya jalan dosa kejadian. Pak. Iya.
Pak, apa? Ano yun? Kuha tayo keluar besar. Berapa aja dong? 100. Tama na ako yes po si Rajan Tian. Masa na bisa ko kabisa? Tidak na nga ito? Udah lagi, Pak. Kung hindi naman bokeh ba nila? Iya, malah. Lawanan, Pak. Mat, nang, udah dianggap. Berapa deh? Mangana atanya tayo PC. Atay PC do rumah. Buri rumah sebentar ke dokter. Gun ko ini pil kayak tabu. Atay PC. Cik nyaman na kayak gitu eh. Tahu salah, ko cukup anan pa kan ni PC benar. Nyungu. Tuh. Pulang kok bun gak kejo nyoba doang. Soki yang bahu lego ria. Nyaman, Mat. Nyoba do rumah kakek mat. Sebuji pada sengko aja tangan. Mun tangan habis kau bisa mat. Itu lipat nyoba teh. Yang ku andi PC kritikan. Kamu jil. Tin siapa jo tang di? Din bo enang. Kita gelo bodoh. Oh iya deh. Loh. Kan anan kakek beri akan gelo kan? Iya. Ngakan situ. Kaki ngakan dua situ ya. Iya deh. Nawas benyan yo. Iya. Kayak bismillah apa? Terus. Oh, usah. Dia mah. Tamu sakit. Tuli kala ka jeding. Ngapong tatang kena. Dari mana teh? Keluar besina. Keluar apa mat? Tamu sakit ya. Paduan condong gelo. Sa sampai ka dokter iya ji ya. Ima ai pah makar ke buka kenang jondong ruang. Mai teh, mai teh. Harap ya? Tahu do, daripada nasi kilo roh sakit tabu nih kok. Cek kilo. Oh iya marah-marah apa tedung? Oh iya, ya beda obat. Ya, sakit tabu, vitamin, lancar. Mari langsung minum dina teh. Mari lekas beres. Oh iya. Oh iya ya aing. Hai langsung gue. Hei dok, kenapa dok? Iya iya. Dari mana teh? Jantai dulu ya. Kok ntar ke jeding. Iman lah. Soking kok kemarin. Keluar BC. Yang untuk iri ya nyaman ya. Ternyata te kumbung kening kalakan. Ayak besing dinana. Setiap wak sorondo. Aman kering ke beli rokok kemarin. Abu iyo marin ri. Masuk lu. Salah anu di. Deh yo. Jadi mate, keluar besina. Ada mata keluar BC mat. Cuma keluar kertas ya re. Apa Jio? Tak tahu kok tak tahu macam marah baca akhir ya.
Anda belum beruntung. Mangkana cuma tamak ke PC. Ada cerita nih PC rek ibu mate. Apa bener, Mat? Ada cerita nih PC gue mate. Tapi mun kita di PC ya bisa ngobau keman mate. Sedikit lagi. Ini dong.